Ćao svima, nije mi bilo dugo zato što sam ovaj mesec maj provela izuzetno radno, ekstremno sam bila prepunjena obavezama, tako da sam odlučila da snimam kako izgleda završavanje kolekcije donjeg veša i kupaćih kostima i mislim da je to nešto zanimljivo i mislim da će vam biti zanimljivo da gledate. Kako izgledaju fotoshootinzi, kako izgleda školovanje za dizajn donjeg veša i kupaćih kostima, kako izgleda proces izrade i zašto sam ja ovako izgorela, moćete da vidite. Ukoliko ste zainteresovani, razmišljala sam da počnem i snimanje nekih videa na temu dizajna donjeg veša i kupaćih kostima, s obzirom na to da nema dosta informacija, ima dosta naših dizajnera koji žele time da se bave. Nažalost, to nema kod nas gde da se uči, nema gde ni u svetu, s obzirom to da postoje samo neki kratki kursevi, a ove postdiplomske studije koje sam ja završila su jedine na svetu koje postoje u tom vidu klasičnog školovanja za to. Tako da, eto, mislim da je bilo zanimljivo da snimim, eto, kao jedina osoba u Srbiji školovana za dizajn donjeg veša i kupaćih kostima. Mislim da bi bilo zanimljivo i mislim da ima dosta stvari, eto, ako postoji neki dizajner, ne znam ko ovo vidi u nekom trenutku, koga to zanima, slobodno pišite pitanja, mislim da bi to bilo baš zanimljivo. Nadam se da ćete uživati. Ljubim vas! Radili smo neke stvari vezano za veličine, bruseve i tako dalje, nebitno, pošto je to više matematika. Čak mi je palo na pamet da bih nekad, kad se vratim u Srbiju, pošto me mrzi, ovde nemam ni vremena, da bih mogla da uradim neki video na temu toga. Bruseva, veličina, prilagođavanje i tako dalje, pošto nažalost kod nas 90% devojaka nema pojma koja je njihova veličina i kako da je odrede i dosta dizajnera nemaju pojma uopšte kako se to određuje, ne znaju kako grudi rastu, ne znaju kako grudi padaju i da to nije uopšte od starenja. Mislim da nije samo kad ste matori, već da grudi padaju kad imate 20 i 30 godina. Tako da, ne znam, to bi možda bila zanimljiva tema. No, it's okay. Maybe we can turn on the computer, it's usually on. Yeah, I could have made this because I don't know. I don't know how to use this Apple computer, so... Very bumpy. Very nice. I like it. Pakujem se nakon 12 sati škole. Cijel dan sam šila nešto. Ne znam, nešto kapiram da bi bilo fair da smršam bar ako ništa drugo od umora i stresa. Da to može uopšte. Tajerno. Hola chicas, ¿qué hora es? 10 and 7, yeah. Still at school. With 2 professors and a lot of sad faces. And this much embroidery. Show me. 1 hour. Hour of work. 1 hour. Oh yeah. Danas sam se malo opustila, odnosno nisam se opustila, ustala sam u isto vreme i sve to, ali sam ostala kući, ne idem direktno na faks, nego imam danas čas engleskog u 1:30, tako da iz kuće krećem u 1 i malo sam odlučila da skuvam ručak za ukućane, da malo sredim neki veš, da se istuširam, operem kosu i tako te neke stvari koje ovih dana jedva stižem. Tako da, u suštini nemam pojma, to je to. Idem sad na čas engleskog, pa onda palim na faks. Kolekcija je skoro gotova i ne mogu da dočekam da to završim. Manekinka i fotograf mi stižu za 2 dana, tako da devojka koju fotkam je ujedno i moja drugarica,
tako da to čekam da ih vidim, da malo izblejimo, da isfotkamo celu kolekciju i nemam pojma, jedva čekam. Sí. Yo creo que si yo hubiera estado desnuda me hubiera entrado bien. It's not any hooker, it's the hooker. And it's not the hooker, it's Madame. Madame. It's a madame. I would call the ass. What? The bottom part, the ass, I think it's fantastic. Yeah. The back part is good. And the mannequin has the great ass. Završila za danas. Ali je moguće mi od jutro su, sad je koliko, 10-11 uveče, da li je moguće mi stoji Carmen, koliko već dugo. Ovo je već ne znam koji dan, već sam ono potpuno mrtva. 9, pola 10 je ujutru, kupila sam ga da malo živnem. Baš ne mogu više, jedva čekam da prođe ova nedelja. Pošto nam radi ovde, slušamo malo muziku, da baš ne bude potpuno tužno. Imam 2 sata fore, da sve sašijem što imam, zato što mi dolaze koleginice koje koriste beli konac, ja jedina koristim crni, tako da odu u napad. Dobar dan, ne gusta mucho. Solo necesito perder un poco. Petak uveče jedina provodim na fakultetu. Da li je moguće da izlazim iz faksa u 10:15 u petak uveče? Na istom sam mjestu kao i pre nekih 12 sati. Prošli put sam sam zatvorila školu, sada ispada da je otvorena. Tako da ne znam gdje bi stvarno otvorena. Vezano za ovu otvorenu subotu, sve prazno i mračno, ali nije uopšte situacija kao u Srbiji kada škola radi subotom, sam zapakovala. Kada škola radi subotom, kod nas je to uglavnom, znači imamo predavanje i ono sve po redu, a ovde ako je otvorena škola subotom, onda bukvalno otvorena samo škola. Znači ne radi sekretarijat, ne radi menza, nema profesora, nema ničega, samo je otvoreno za studenti da mogu da koriste prostorije škole. U ovom slučaju ja sam u taljerije kao u radionici i takođe su otvorene učionice, kogod šta god treba da radi, bukvalno sam otvoreno za učenike. Hola amigos, ¿cómo están? This is a new high fashion. Do you like it? No entiendo inglés. Solo español. Prevedi. High fashion. High fashion. Ovo mi je masaže. Ona fitness je. Na noge. Imaš neku cigaru? Znaš šta je tu fora? Ne vidi nam se baš taj bod ili nešto taj. Kakvu mačku ima? Ko još ima ovakvog modela, a? Juče smo fotkali oko 5 sati
I došla sam kući mrtva umorna posle svih ovih dana, ali sam bar imala večer za sebe. Sada trenutno je oko 7 sati ujutru, krenula sam na plažu, nalazimo se, fotkamo se tamo, fotkamo kupaće kostime. Zašto me snimaš? Snimi doma. VIP gospođa. Ti vidiš da pozira za snima, ovo je snimak. Pozira na pokretnim stepenicama. Spremamo se da počnemo. Evo me ovdje na plaži sa jednim super modelom, gospođa. Ćao! Gospođa VIP, ne smemo ime da otkrivamo. A tu imamo i Dr. House-a. Gospodine Dr. House. Dobar dan. Zar nije isti? To je taj čovjek. Ovako izgleda moj model kad se preslači na plaži. Pazi nožicu. Sad znamo kako je ovim influencerkama. Nije ni njima lako, uopšte nije lako. 7 ujutru, talasi, ledena voda. Vede mačku, samo koža, samo opasno. Kakva je voda? Hladno. Ali nema veze. Sve za dobro. Snimaj. Nalazimo se na nudističkoj plaži, ne znam koliko se vidi iza nas. I ono što je primećeno to je da kada prolazi Aleksandra u kupaćem, to je jako vidljivo. Imamo ovdje i gošće koje su malo preupale u kadar, gole. Si gladna? Jesam, jako sam gladna. Ovdje miriše neka hrana, neko meso, neko pečenje. Da, vama moji prijatelji po storijima ti komentarišu kako hoćeš da ti kako će da ti daju posnu hranu, vređaju te. Ne, ja sam model koji mnogo voli da jede. Zgodan model koji jede. Preći ću plus size modele, ako treba. Kakav plus size, to je dobar metabolizam sve. Neko pivo vidim. Pivo? Pivo. Češ pivo? Želim pivo. I sve živo. Kakva mačka, a? Paparaco trenutno u toku. Gospođo poznata ličnosti. Ko ste vi? Čime se bavite? Madre mia, no puedo. Sad bi baba rekla, uzmi prstima, sine. Fotke su najzad završene, stigla sam kući, ne znam gdje bijem, umorna sam, šminka mi je jeziva, kosa mi je jeziva, upropastila me ova plaža ceo dan, baš sam umorna, baš mi se spava već 5 sati, imam nekih sat vremena fore i onda moram da padem na faks, tako da imam sat vremena fore da se istuširam, skinem šminku, presvučem, ne znam ja šta sve, ne znam gde bijem, ali mi je drago da smo sve završili. Malo i fotografa da ufotkamo. Sad kad sam uradila korna. Još jedan dan u nizu. Danas šaljemo profesorki neki line-up, ovo sam nešto kao škrabala da završim za jedan dan zato što sam mnogo lenja. Imala sam mnogo toga da odradim. Tako da otprilike to su neke moje tehničke fotkice. Nešto vrlo traljavo i brzo, ali ispalo je slatko na kraju. Od kupaćih sam odradila ova 3 za sad. I od veša sam odradila ova 3. Krećemo upravo na faks, imam prezentaciju danas i imam poklon. Puno pelena. Da, znači smrdi, umreću ovdje u liftu. Evo me. Tek sam ustala,
rano jutro, ja se budim u 8 sati inače, bez sata. Sad mi navijenu u 8:20, ja se uvek budim u 8. Upravo sam rezervisala kartu za Beograd. Idem prvi put kući nakon 9 meseci. Ovdje sam još mesec dana, čak malo manje od mesec dana. Tako da... Idem kući za mesec dana, za manje od mesec dana. Dogovaramo, upravo imamo neko devojačko veče, svadbu, a ja završam kolekciju, ne znam da ibijem, ali malo lakše se diše. Treba sve da završim digitalno do kraja meseca, da to pošaljemo tom tribunalu, što su kao sudije neke. I nakon toga ću imati 2 nedelje, manje od 2 nedelje juna, da odštopam i pripremim fizički sve to što treba za tribunal. Završavam tribunal, pakujem se i hasta la vista, baby. Idem na tu svadbu kod drugarice u BG i onda se opet vraćam u Barcelonu i onda se opet iz Barcelone vraćam u BG, tako da bit će to malo. Today I'm vlogging from Ivana's channel, and this is what she's doing. She's being a good friend and helping me with embroidery, even though she's super sick. You're such a good friend. Ivana, say hi. Natural talent. Yes, say hi to your friends and family. And this is her first time in life, and she's so good at it. Yeah, sure. Very good. Ličim ni na što. Već 5 dana se borim sa virusom. Prvo sam povraćala jedno 7 puta u toku noći, onda sam, ne jedno 7 puta, nego 7 puta. Onda sam imala temperaturu sutradan ujutru, je počelo, imala sam temperaturu do sledećeg dana ujutru, dakle oko 24 sata, sve vreme 38-39, nijedan lek nije pomagao, ne znam, obloge od rakije i tako dalje, apsolutno ništa, spusti me za 1 stepen, onda se vrati i tako dalje, tako da sam 2 dana bila potpuno, nisam ništa jela i tako dalje i to se odrazilo tako da sada izgledam ovako. Imam konstantnu vrtoglavicu, ne mogu da stojim na nogama i tako dalje. Zašto ovo pričam? Zato što je ovo ono kako opterećenost deluje na moje telo. Pošto sam provela više od 10 dana, 12 sati radeći, onda dođem kući dok nešto završim i tako dalje. Trudila se da spavam normalno, jer inače imam problema sa imunitetom i tako dalje. I trudim se da mi se ovo ne dešava, ali eto, jebi ga. Kraj, izvršavam kolekciju i onda mi je ovo sve kao pakao. Tako da, ostalo mi još malo stvari, uskoro još par dana ima do kraja meseca, a 1. juni je posljednji datum kada šaljemo sve tom takozvanom tribunalu, tako da gledam sad da pomažem drugarici i upravo se oprobavam u novoj tehnici. Ukoliko nekog zanima, neće se zoomira lepo. Neće lepo da se zoomira. Uglavnom, to je nova tehnika koju sam naučila, kidam ručni rad, šta da kažem. Uglavnom, to je to, izgledam kao da sam bolesna, zato što jesam bolesna, ne mogu se oporavim već 5 dana, tako da nemam pojma, još malo i krećemo. Let me see. Paparazzi. Paparazzi. What is that? Come and see. Super creative. Beep. Wait. Details. Don't move. And golden watch and socks. No children like. Lunchtime. You think we will finish everything? Yes.
Yes, or I hope yes. Yes. Good girl. Surprise! I got scared. Oh my God. Let's see, 8 in the morning, she's all dressed up. No. Yeah. Clothes, yes. Face, no. Yeah, no. This is on wrong direction. I'm so famous. I have so many paparazzis following me. I have one, Ivana, follows me every day, all day, and I have one more now. We are all taking pictures of our school. We have nice school. What do you think? Jutro smo ostali svi oko 6 sati, otišli smo na faks u 7:30 da završim, pošto sam pomagala Akankši nešto oko kolekcije, nije imala vremena. Tako da smo otišli zajedno, završile fotke za lookbook u studiju škole. Prvi put sam videla školski studio, baš je dobar, to je u drugoj zgradi, pošto kod nas faks ima 2 zgrade koje su blizu, bukvalno raskrsnice ih deli. Tako da smo mi uglavnom imali predavanje sve u ovoj prvoj zgradi, glavnoj zgradi, a ovdje gdje smo sad došli su studiji za snimanje videa, fotografije i tako dalje, i izgleda baš dobro, nisam ni znala šta sve. Kad uđete, to je bukvalno kao zgradica, ništa specijalno, unutra je ogromno, ima mnogo nekih velikih prostorija i ono baš je cool, baš mi se sviđa. Fakultet mi je ono, očarana sam. Posljednji dan maja, ljudi, ne znam šta radite u BG u maju, ali ja bi isprobavam novu kolekciju. Trenutno sam na bazenu sa društvom, tako da može mi se jebi ga. Neko mi je život majka. Che vida difícil, sí, Verónica. Se sufre mucho, ¿no? Sí, demasiado. Daniela, šta hoćeš da ti kupim? Sjaj. Sjaj za usta, a? Hoćeš ovdje u Sephoru? Da. Može, a? Da. Ajmo. Ajde, uđi. Ovdje Da, sa mnom moraš. ajde. Ajmo shopping. Pravi se normalna. I došao je moment da se ide kući za Beograd, nema se para za kartu. Daj neki dinar. Neko vreme sam uživala, odmarala, provodila se bila s društvom, išla u zabavni park, sunčala se i tako dalje. Iako se to ne vidi. Nemam ni šminku ni ništa, tako da sam sad još bolje. Uglavnom, imam tribunal za 2 dana i ostalo mi je, znači ono što sam danas uradila, to je bilo ovo, štampala sam letak i ono što još treba da odradim, to je štampanje, odnosno kod knjigovesca moram da pokupim, kako se zove, da pokupim editorijal i da pokupim još jednu knjigu, tako veću, u kojoj će biti sve tehničke stvari vezano za kolekciju, znači od tehničkih crteža, bit će tu i lookbook na kraju, bit će tehničke skice, bit će, kakvi tehnički crteži, mislila sam na tehnički list. Tako da, svašta nešto, više neke tehničke stvari koje se tiču kolekcije i onda to bi trebalo sutra da pokupim. I onda preko sutra idem na tribunal i to će vjerojatno biti posljednji video. Ako uspijem da editujemo ovaj ceo vlog 14. to ću da uradim 14. pošto imam preko 110 snimaka.
Ako ne uspem sve da odradim za taj dan, zavisi od mojih obaveza, moram da se pakujem, nisam ni počela ni ništa. Ako ne uspem, onda će to biti objavljeno posle 15. Tako da po tome znate, ako ovo gledate pre 15. ili 15. onda to znači da sam stigla sve. Ako gledate krajem juna, to znači da sam bila malo više lenja i da sam se malo lošije organizovala. I will send you a Christmas postcard. Will you? Sustainable postcard? Sustainable postcard. From recyclable Paper. Or maybe some natural paper I can buy from that other store. Wait, for Christmas? Yes. But what Christmas? Catholic Christmas? Your Christmas. Really? When is my Christmas? It's in January. When? 14th? 15th? No, that's Orthodox New Year. Both. So, no, between 5, 6, 7. 7! Best friend ever. Few more days and then I'm going back and I'm going to delete your number and I don't know who And you then are I will anymore. hijack in Serbia. What? Hijack. What is hijack? I will attack. I will just come to your place. Yes. Without informing. Yes. And I will hijack the rule over your place. Yes. And I will kick you out of your house. When you come to Belgrade, you will never leave it. I hope. But you have to make vegetarian food. Vegetarian. We don't have that in Serbia. You have to make it. No, we have vegetables, but we just don't make vegetarian food. But I can make you some. All Indian stores are ugly from. Dun, 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 dun. We are in Lebanese restaurant, my favorite one. Ooh. Mine is with meat and hers is with Patata. potato. This is the restaurant. Very good. You people are crazy. You Serbians are crazy. Danas je zvanično posljednji dan mog fakulteta. Došla sam na fakultet, imamo danas takozvani tribunal. Tribunal čini žiri od 3 profesionalna modna dizajnera koji rade u nekim od najvećih brendova odavde, tako da mi još ne znamo ko su oni, ne znamo odakle dolaze, tako da su oni profesionalci koji apsolutno nemaju nikakve veze sa procesom našeg rada, ne poznaju nas, vidjet će nas prvi put i nas i naš rad. Mi njima prezentujemo sve od koncepta, ideje do realizacije i nakon toga oni nas ocenjuju i to čini naš finalni rad. Dakle, ja sam došla prva sada i nemam pojma šta nas očekuje. Ja se kao malo sredila, onako casual, neka varijantica, tako da možete da vidite da umem da budem i našminkana. Nisam uvek bez šminke. Ono što je sigurno da sam uvek čupala. Tako da, uglavnom, sad sam na fakultetu, došla sam prva, čekam ostale devojke, imamo 2 sata fore da sve provežbamo. Mislim da neću moći sve da snimam, tako da što god bude mogla ubacujem i to sledi sad. Vale, pues venga, vale, perfecto. About something. Yeah. So my number is 4 for the tribunal. And for me, like the first one is Laura with so many pretty things. The second is Sylvia. She has this professional video and stuff. Third is Marina. She's going to play songs for her collection. So, and me, nothing. It's like pop, pop, pop. Let's not do that. Self-motivation. My concept is really good. Good concept. Best concept. You can do Eco-friendly, it. sustainable, sin elasticida. And now on the green screen I put some sea and waves. Nature. So this is the setup of the tribunal. And here are the future designers. Ooh. So Ivana is getting ready for her sexy collection. Ooh, show me. I love this one. Look at the details. Here's our star designer, Ivana. Are you nervous?
Now I'm just tired and I just wanna finish everything. I'm super nervous. What about you? I just wanted to get over, just to finish everything. Judges came and we are starting soon. The tutorial is black and white, and it was very important for me to have a model that is a girl with a confident, beautiful girl. She likes jewelry, she likes enjoying life, and this editorial just presents the woman or the girl, young girl in 20s that will wear our collection. We market an important best-selling in seduction, this kind of in sexual seduction and everything. I think it's pretty interesting. But go ahead with special garments. Don't want to be like, it's like a special, it's like, but it's commercial, but it's special. No, go ahead. It's special and special garments and special shadows. I would like to see the rest of how you work with shadows in different, with different garments, different pieces, how shadows become and everything. I think it's an interesting way to follow.